Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, ada umawawag. Asino na itaya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga napatagtibaga na. Sumbata mo, dadak dito'y banyaw. Tsak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter, how is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay katuan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawa ak. Ay, kagagangay na. Tanda ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isun din nakairwama. Ay, where is nanang ay? Ala, agdigdigos pailaang, ana. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Adyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, na kanuy, baganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pawit Ikuyog you the tatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Anong apay? You receive already your salary. Ay, anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always, anak ko. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo, no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang nga aging list. Anya tamaw, ang mga numakanugang tanto iti foreigner, di makapraktis tando bilang lang. Ay na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pag ko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siya to numabalo Na ay, nagalas katikas tang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kayat mo mabalok Si kamot, joke ko lang mat. Di ka lang maangawon lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalen, ta makitsatak pa'y. Maki-video call pa'y no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akatyat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyo mo ka DJ kanayon akainawag mo. Wendalen, puriner. Ay na, awan mo kididakas na makiboyfriend na. Tabalasa nga mo. Pudno nga ta anak ko ng balasa nga klata, tawang maasawa. Wan matkit di ngamne, kita Di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mo sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano, Dalen. Kung nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasaya at nga rod kasta. No talaga single tinopyom. Gawin Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta kat nasaya at nga rod kasta gayam. Ngam, amo na nga ada anak mo? Wana muna. Awan in limad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos lang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat-naknakan mo, inay. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kun uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband.
Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakitay. Ay na, Inggulakay, there is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amaw, ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Ikakatrubatan di apukotan. Ta itulog ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsorom ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ninanag mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mo, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam, ag English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apokok. Kababain, Lola. Diyak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanya. Ngam naging English aklatan nga awan kapkapuna. Manjak kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit sa opya. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay din na panatawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor. Tapno na pintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sopya. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nagbidyo. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimaknanga ka nag-abroad. Anyan. Ay, nasaanan nga uso day ta pa-humble-humble dalin. Kan kasla may mayat tirik na no, may pasindayag ko dagiti adda kanya. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mapaspasamak kanya. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no ko na dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanluga mo dagiti nga ipupus ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, anana, I will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my puri na boyfriend. You tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumting to day tanana. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawa na, mangkita kayo to iti van ar kailan nyo amang sabat kanya. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanakaw. What do you want, Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayong medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw na kauna yan. Uray siya mo, Mahiliwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan anak ko, Kadwa yun to amang sabat kanya kay airport, Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati kapas ng abroad. Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sa akin iti trabaho na ijabrood Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madag dyan yung ina nagamit na tipupos na nukwa.
Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Medyo dakkel mo't ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya. Kasla cleaner mo dyan bagada iti trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay. Aya. Wano natulungak nga ta. Muod siguro Adamo nga mintultulong mo no kwa ka. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan to iti pasarabong nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amare. Mala, umayak to nga rod. Ay nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katwon nagsisipukal dagiti nagpupudaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't ang nagapwa ki Jabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami ko nam kanya. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na! Sophia, di ka umaningles na kababain. Sulsulinak to'y lugar tayo. Sa nasyudad di tao'y may kawad ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon, tatang. Ay, Nanabibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naibos samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibos nga rodan, tatang. 500 la nagbating. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kanapay nga may na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ore iwaras mo ti daduma a kwarta. Angam nagkurkurang kan tumutlaag. Ore sa anag. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwila iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasar na, alaan nak to kano iti pagilyanda tatang. Sumarunon tong alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija abroad. Awan samot bus-busa mo nga flight manayin. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tadamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsa ka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sophia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Unanang. Anyat imbaga na ngay. Kinasarita ko mama. Tapno maipakat ko ti English ko. Ipapas yun to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kung ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasar na, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na. Nagsayatan. Kat, mabalinda kami kadi mga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang,
Sika, kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalan dagiti ko kumare. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tanto. Sa sawumag tabakbakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali na manugang ta. Umay na kano'y kasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadarey nga apo ko ta. ay na, apay kaskari na aya ti kasta pampanunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Ken apay masigurado makapan ka ijay. Imposible dayta. No, aktor siguro agad mabalay. Ngam no dayta ang citizen. Awan lat ang mukha. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga ro jay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kang isaw. Basta awan lat amok ditan. Mala aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Sana, jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam uya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Nga mada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta na agflight. Anya, kasano daytan nga eh. Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti amo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, amukon. Ila ko tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugod ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumo ila ang Janobium Nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapol Janobium ayan. 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontak ta nga ro Januang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka. Bakit? Impastor mau. Jakam mo Tinakaw na siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagitay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspastura ka dagitay. Wano nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpet tulata sumangpet. Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos din na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kon ti kwarta. Ag-flighten Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang ken baka. Ineng, Sophia. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo tikasta. Ken apay nagilimod kayo kanyak. Ay, Kuwang. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka. Ta sigurado ngamin adi mo kaya. Langusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo.
Binulod tinubyok nga afam, tatang. Sana balit ado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng, apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam. Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan na nakaw. Anya red flag nga ibagbagam lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon aya masukatan daytay ti dakdak lakay. Anya ngay, ayan din lobyo mon, Sophia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmut din iti social media. Anya. Anya nga, hindi hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ted iti kwarta. Iti naalan ang tikay kayat na awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa ijabrod. Tako na apang lakad na itibisa na. Makitam. Nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanak pa'y sa pakasaran na. Nagawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Nga kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, Sophia. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita. Jak kabaulan ti paparamidyo tatang. Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagarado. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad mingay. Kat na-scam kami matun tatang. No awan pagbayad jaw. Ano san nyo at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Tarasin yaw! Manang! Biyana! Manipod ka ni Kapsat Isko sa napod na nagantintay patangatang ita. Kastoy man di ko na ni Kapsat Isko. Dirma ng biyanang. Ada kakaiso na nga anak mi iti asawa kat nangatot nga rapaap ko para kankwana. Ti kayat ko agbalin to a nurse. Uray nang ina ti mabayadan iti dayta ikarigatak. Basta makalpas iti panagadal na kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. Nanang, sa anak sang agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa'y high school kat narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasada. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panagkagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo. Kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Iso nalaan ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya di ko na milyonor. Di ka nag-eskwela ko nam. Marigatan nak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay. Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na saan ka ang makaadal.
Kasano tayo laangan nga, no di ka agiskwela. Kasano nga raw, amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga agiskwela Takno pumintas to matibiyag na. Titama, nagitay kakanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ora nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal dang agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot dapat ngagtrabaho. Iso ano sika, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws, agtrabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka, ag-enroll ka ninton umay asirek. awan mo lang ti mo kakurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabaalan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi nakabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Ay kataramidin ta ti amin nakabaalan ta. Basta makartulpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalaan na ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alanganon nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngam amuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit na nakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di kotse pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senyor di kotsidan. Doon ken dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to anay bagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat. Di mo pilitan. Basta siya ti masuraw. No anya ti desisyon kaw. Isaw ti matungpal. Leonor, maudain asaludsun ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan ako matatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan aron. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsak. Apay, itulok mo nga raw. No kasapulan nga kopya ka, aramida. Kopya, nagiti ka adalam, no examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analain ka. Kabala, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wine ka ba guys? Ta umapal ka nung amin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kayat nakanumot ti bumaknang. Kayat na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay kamayat nga rod ano kasta tanay ang may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabali na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidon mi mo't amin na kabaalan mi kanibakag.
Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta. Naimbag tula no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumeten, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka matay na mapanidibangkag mo para iskaw. Ay, way, pare Mariaw, tanay. Agmulak man iti ado anatag. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknay. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, ninyo naor. Di mo't nagdubli-dublay, ili agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, karalangan nga miniday. No saan ko maanaglanglangan, saan ko maanagdubli Kasla kami na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy siya pagadalan na. Nasaan na kano nagiti maestra na isungain pasada. Ay, chismoso kamutan niya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita damag. Sana nakapoy jay anak kau. Nalaing tupay. Managbabayin lang. Isa di na may pakat, ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kina maestra, paray. Ay, kina maestra. Nabakbak ng tungaro jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse to ija brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige, pare. Labasan ka. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase. Kastan ti bagbagana. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailaan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Diyak mo. Mabutengak lang amin ni Tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatingkaan ti kabailak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam. Ngam kabailam mo't gayam. Agabang akiti pag naada kiti sentro, Tatang. Tapno saan nakamarigatan na sumbra kiti klase. Sige. Basta tarimaanam ti ag-eskwela, Anay, di na ko mapaayan, anak kau. Laglagi pa, asikalaang tayan tinamnamami iti inam, tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw, anak kau. Tatang, Kundi nak ibabain, kadag iti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada, amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may, tayo bagbagada ang nakulnit ka no ti utak mau. Ang panagnikam kadakwada, asaan na po nun ay talyonor. Ipakitam analain ka, makalpas kay ti panagadal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka, pampanunutam nga may nanakulnit ti ulom, iso akas ta. Kabailam day ta anak kau. Okay, kaano nga raw nagsapol kay ti boarding house mo ijay ilay. Nakabiro ka kun bayadak langan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatay. Ay sus, kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tanda ijay mulak. Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, nakita na ijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruan mo. Tawan,
agad nadak basta nakita ng timulak tanay jak makaid na bakay awanan bakay nadadail ng timulak kasano na ito yun nga ay pangalan tan iti pagtuition ni Leonor Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pailaang jay anak ta nga agiskwela ay saan sayang titawan imbes na makalpas adagos awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot timulam. may remedyo mutkit day iti kwarta mangilako tapay lang iti dagata Anya, apay nga aglako ta iti daga. sa nabali at masukatan daw adon to ti sukat na no makalpas ni Leonor iti panagadal na no ag nurse to ija abroad mabiit la masukatan day ta Anya, ato iti pagbayad mo ita si Mister anak kao Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. nagilako kamay ti dagatayaw Hala, api na naglako kayo. awan problema iti dayta sa nabalay talaklakaam tulat mangsukat iti dayta Ha? no may sakan ton others ija abroad ag triplin taw ti dagatayaw Tatang. sige sige mapanakaw tanay ada pa'y inak gatangag etnay balaagan ka manan Leonor agadal ka anaimbag di na kami paayon iti inam di kag sarsardeng agiskwela tano aramidem ti kasta nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak Anya. Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matag negosyo? Wen man, LV. Tuladan ka. Kaya't kuti ka si aramidam. No linyam tag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alin niya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti daytan. Makisusyo akman nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Ag tinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta. anyamot tay malas at talaga ti kastoy Nay, apay manen lakay. naigas man mutan na iti mulak bakit nadadaal damanan Anya, ay sayang nga rod ano kasta. talaga sayang sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. ay sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. mangilako tamanan iti dagata oray mautay na panaglako ta Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakong pailaan. sa nabalay ta masukatan taw kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta para mo't ijay anak ta Ay, anyan. apay di mo kayat ang makaadal jay anak mo di mo kayat abumak ng tao Saan akasta? Ngam kumusta tumo nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kuana. Ngam di mon samot kum kumustaan dagiti grado na. ay dakkel ti panagtalag ko ijay anak ta bakit nalaing na jay saan na masapol at check apag ti grado na Nay, nailako yun samot kantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang aruden adaga. Inlako na pailaang. Ay, sa bagay, talaga nga na nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwag nga rod ipag. Apay nga nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos day jay Naimbag kada kami ideng. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami.
Iso anak kaadal dya anak may. Wan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaon di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay la ko mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatango mo. Ha? No kasta? Ilaklako da data? Wen, tamasakit nga mintay aking pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ige ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga Ruden LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintayin internetatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Win LV, ta mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanun no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Amangan no niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da. Ngam awan matgayam. Basta makamuditan. Pag negosyo kit titi inurnong ko ngayon inted da kwarta kanyak. Makamuditan LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin na ilagpas ko iti. Anya, Marigatan ak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang maputengak. mala di ka madanagan, anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumilaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga ron adi ka agawid, anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka, anak ko. Ay na, pumadan na hindi pa nagturpos jay anak tabakit. Ang graduaran itatawin. Ay, Apay, saan ka naragsak nga agturposan iti mabiit ti anak mo? ay, di mo namnamaan day tais ko. Anya ti bagbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya, di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasimod. Anya, Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. anya, tiawanan bay na babaeng mangilawlawan. Lukasta, sinayang na lang ti kwarta anay itad kan ko na. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu tatang. Pakawanan dak ko ma. Pumanaw ka. Tatang, lukatan niyo kumaday toy. Pakawanan dak ko ma. Pumanaw kan ko na. Kat di ka nagpagpagita pa ni doon. Magilawlawan ka. Dinadal mo, di pa nagtalik ko kan ka. Sa pumanaw ka. Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo mat kayat.
Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na ko may ti kwartana ngay. Sigurado anak asawan na jay. Kun anda siguro anak nan. Basta agrubot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito sentral, Leonor. Uwan tatang, nabayag ka na ipatakdad da ito eh. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko adag isayin intadyo kanya ka kwarta iti apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na sa tikita kijay. Nagurnungak. Aging kaananayunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaan. Kat iti nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin na ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri ano talaga ngamin amarigatanak. Diyak laing pagaraw. Tiambaw. Nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maun. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagkawanan na kumaanak ka. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutan nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos para iti panagpaagas yo. Oh, agyaman anak ka. Na-ospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramit ko ti kalabas, ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan, makonsensya Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na, inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas, iti biyag na, kat ita ison ti mang tultulong kada kami iti asawak, bayat ti panagkapsot mi. Alakastan, tigayem mo, isko. Alagagayem, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose para iti script kan iti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Kas naman ti kuna ni Kabsat Glenda. Dirman ng biyanan, adaw galiti inak anaapal. No adapala na tao guraan na kat padaksan na. Narigat ang mapagurat inak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysan. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabak at lusing. Tinasasawang manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala nairuam. Kung ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babae. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakidi tawan madi arikrig naam. Akas kadagiti makipilpila di nga agpapaagas.
Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kwa na. Nanang, agin na kayon. Ituloy yung bigatan ti mga sikaso karang iti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli daman ninton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuanda. Kat talaga akastaa. Sumipngetan. Inton kwan, adaman pakasarsaritaan niya kanina na pureng. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw kumot daytan nanang. Sa anapulos sa mapumapan iti balay. Kando lumabas dita sango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta san laki ding agkabil. Anyat orasan, apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta kamanin puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Ang kaslapay lakin si ti panagkita yu kanya. Amok mater aramida. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Adan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jakpay kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad ka data ng paadal kan kwa na. Oray matikas ta pa nagpampanunot maun pureng. Mala Glinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan, di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y ngay ayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinagam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamit ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagina. Nay, si kamot gayam lare baraw. Naimbag nga orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay kait, agyaman nakabaraw. Umulag ka pa'y Saan tata? Taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw dasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akasla kagurgura na kami ni nanapuring. Awan mo't ammo mi abasol mi kankwana. Ay, di mo ikaskaso dyan asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na dyan bakit kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkit-kit daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lari barok. Na, apay akasla sa bali tiraman to'y masida lakay. Ay, saus! Apay alino katam na ita. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakit. Anya, Oh, na ita suman ti kanam. Kanda gito yung nakaluban dito'y amakan. tanay, mabisina ko na yan. Ay, nabanugak arimwar. Nagimas mo't dahi ito asumanan. Sige, mangan ka lang. Bakit? Ibusam na ita. Taamang ano, mabanglas. Mayat ti timpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan ala ko na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilare nga anak ni Luseng. Ay, apay nga itala nga imbagam nga'y. Kahit apay aya. Maan, ano ko ma? Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita.
Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, talna ka man mat puray. Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan may... Ne. Aguray ka. Kasla agsikal batan ti tiyan ko. Ha? Di mun tumangamin imbaga at agos no asino tinangtag iti daytoy. Anya ngay, agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumpatang tinaramid mo kanya. Ni nanapuring da dyan, nanang. Gapa yun, hanyat mapaspasama kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan na, Luseng. Ha? Mabit lang, nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangin nyo ti panagsasauyo, nana. Tapang madakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumot ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang din tadmi kada kayo, nana. Amang ano da sa bali akin nyo. Ti kunamkit di. Manggagamot at talaga tinam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak, nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito'y nga umay ang paagas kin ni Bakit Luseng. Di yu patpat yan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka nitan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodan ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barawk. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga taguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidan mi kan kuana, tata. Di kalaag baig iti kastangar aramidan. Kitaab kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan lusay. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpay suma ngamin namang gagamod. Saan na tila ipagpabasol mao? Di siguro kinan mo ang nabangles ama sida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta, ta mabalinda ka nga idaraw iti kasta nga aramidam. Idarumdak di darumdak. Sa anak amabutang, sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbakim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talangam, pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanaga nakiti kasta alangam. Okay, aklaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa lang, nanang. Alang arod, surutang amin ni tatang mo iyay bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin na nakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kasla at darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tangay pakita ka ni Lusay. Saanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na. Do di na kayat agpa-check up, di nilusing langan, ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayan. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pakawanandak ko, ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya lang ti sawan dagiti tattao.
Di ka ngamin nagananad, gatel a babae! Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anyang araw, ang naditan, aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbagkit di dagita tao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak tati tupikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y ti pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idaba kayo. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga ron. Kasi may nangrunakit masikaw. Kasaya talaga. Pagan anong atulungan ti garanggandyang a babae, saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka daw. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti purwana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apaw. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak, umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo kuma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abus-busin niya o bilang laang. Nagpawid mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Agad nasayat nga rod, ano kasta anak ka? Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo? Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laang kada kayo. Anyabatan ang nagringkor. Di pa yun makainanaan na saya ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Diyak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadama ti panaglabak itay. Aganak-anak kan tumang amin, Glenda. Darasudos kang amin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon ananang. Pasensya, makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita anak ka. Di kan magsinubyan kan kwa na dan asawa na. Uwan, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kwa na. Ne, apayakas lang na ulimag to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslaawan da dito'y balay. Awanay, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Maasol mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mouth. Pinanawan na talakit nga rin ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinakam ka iti papanawan ti anak ta. Kan ti apo ko ta.
Isadyak pa lang maturog dito eh. Ah, papanam ko ma. Mapana kiti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pa lang nga umyan. Anya, panawan nak dito eh. Una, makaamo ka mo titibiyag mo dito yan ah. Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan ka anas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduana. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata makardo. Ngun nga ron na. Nadamag ko apim manaw daglindan apaman ang nakapasngay. Ni magtatakar daw. Agnanaag kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay sa ni Puring dita. Ngun ana lang. Jak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo ah. Tamang ano, pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Iranana ti mapanag sakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Patiniglenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti yumay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag. Kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amo kasaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang dayjay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsigna kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang mat timang gurgura kanyak. Idi dayta. Saan itan kakalusing? Ay, aya. Mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaisula unay dayta, kaka. Cardo lakay, alamatan na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmaymaysa. Pasensyakan po rin. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no daki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ngagnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang daglenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. amagan mo't no dalakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Tatang! Ha! Nagagkilenda anak ko. Anak. Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidat ngagmaymay sa dito'y. Kasla akla mabagti. Nanang, Pakawanan na ko anak ko. Siyak ti rason no apay apim manaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo ang ginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yu kanyak. Anak ko, di mo ipampanaw ti apo ko mi pangaasim ko ma. Wen, nanang,
Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yun. Nagsubli kami nga ro iti balay mi kat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo na nakihasawa at pamaysaklangan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat itaan nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa balyamang tulong kadakwada no saan na siya nga anda. Alakastan, tigayim mo, Glenda. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanan musical scoring Eli Palacio in your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite dakkalayaman manan kada kayo amin God bless iti tunggal maysa manang biyanan kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin, dirman ng biyanang, ada asawak kan duwang anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho kan ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit, akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon kan dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiretsuan ti kwarta. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, hanggang awan maited ka. Tagi mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarag. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat kunam kadakwada at dadakkel sa tisweldo na giti asawa da. Un nga ron, pasig nga da iti abroad na giti asawa na giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas di ka nga. Anyat kahit mo asawan, pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di gam matam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa, no mabalin, di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan, kas labugan na mo dito'y balayan. Ay na, di na kalangamin maawatan, bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunutag. Adamot trabaho, agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iti abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya man nariga at nga mapayabaunan na nga abroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda, tinggatang ko'y tibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Day tangamin ka ti madikan ka. Mahilig kay ti branded ka nangina kagawangan. Kunang malanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasan man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Kanto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abano? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day tasuot ka. naa. Saan matamasapulan nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siya tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika taawan, amom ka na kiti branded na gamgamit. Pakitak man na kiti naglalastong akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na di abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na kiti daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, tsaka mo kan kay Dwayne. Imbes sa dagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Agkat pampanunutak mo tida. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na kiti katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy.
Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo ngam awan lat hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan mi laangan Kasta kaya? Ni, natapukan mo tanto sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ayun. Ginatang ko man Mall. Sana nakasale ng ginatang kulat na na. Aya, nangina aday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Nakulang mat gayam to gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan. Anya. Ni, patin sapay tabadong, kagat-gatang mo. Awan, lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Una. Pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Natapukan na. Gaskay. Pati ta pantalon mo, barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Una. Tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabalak mo ti gumatang iti nginginaan Narigat mo, nagpauli tayo, lota. Nala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit nagitiw pingay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayon. Ni, apay, awan sa bali ang may luto ijeref amasida. Itlog mo la kanayo ng tilot-lot tuwambakan. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabaho di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak tayo iti pag-sideline bakit? Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang tayo tinaimas kan nasustansya asidaan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta. No amom tagimpad. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritso nga igatang itagka kang hinagamit. Pwede ka makabado ay di sana ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na irwang bakit? Kun may mayatom ti kasta, agam ti agbisbisyo Ay na, parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita iti sweldo. Natibker, dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaal. Nala, manganta nga rodan. At igdugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Ikwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak tayo nagsweldoak. Nay, apay man ti kwartaya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pa'y na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginabot ngamin ti gagatagan antay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak ka, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasigadaan na iti usaran da. Mano ti otangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Ang maguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas na kita anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay.
kan sapatos damit na. Anda kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat nay, awan na pinta sa baro dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya itibado day taapaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapul aya nga agpamarang ka abaknang. Numat ngamin makita da alalaka antibado kat isi-isiyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abado. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa ilan dagiti anak ta iti nangina akawas kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud tanagatang kon. Nagito'y man ni. Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Inggatangan ka mo titibadom. Tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala kanya Auntie Angela. Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingi na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kat dito'y ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida na ita. Ala, ipadas mo, tanobas si, mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000 tapag gatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tenlak aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo kiting. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaang, adamot trabahom niti pagilyan tayo. Dua kayo mo't ngagtrab-trabaho iti asawam. Ay, madanaganak ngamin tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapulang iti agkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata na adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, awan nga rod tatang. Day tati pagdanagak. Iso nga gabrodak man langan. Ay, panagriknak kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gas to si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibiyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag ko nga agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay woy, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na dito? Kaya't natin makaurno nga dagos. No siyak ti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mat nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mat ti magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yung Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyeryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano pa nagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, lota. Sa baybayak no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anin nga. Naimbag nga orasyon, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayo. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amo mat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mat serbina nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo,
Nagpipintas dagit ang suot mo insan. Umutang ka. Kasla silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Nginginaan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Nginginaan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakasta ti susuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di kumaati ang putang. Tapasig ang nginginaan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag-abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alang, mabiit lang nga rod insan. Basta bayadam mo ilang nga dahos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Ha? Kwa? Nagsweldo ak Ngam imbayad ko mo iti utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo ta kanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yan, ante. Manumad la ta 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tada pa'y 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba nagday ta 5,000 kanyakon Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problema nga ro dante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Ninakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day ta karga ti syurakyo. Ha? Oo nante. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti daduma ante. Nagkapumot iti abroad ti daduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti ang kakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak di ta Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na ditoy na nakaw. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na matang tinagot utang. Nagdalakal ti utang na ditoy. Anya? Masyanakan ka nakaw. Si kalakit di ti may pasubong agbayad iti utang na. Adda kang aminay na namnamain na amang bayad kadagi jay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandag iti utang na. Bayadan na iti utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado nga agpakaasiday-day kan ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na. Pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apa Edwin, anya ti bagam? Pagyaman na sinong bata mong tawag ko, may rapakit. Kwa, namagat la kuman o nagsweldukan. Ay, una, apa ya? Kwa, apay, di ka kanipay agpawik, bakit? Ay, pasensya kan Edwin, nagpawitak man. Sana si kati pagpawitak iti kwarta, tadyak may talagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta jebalayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawam ng sa bale, ti pawitang. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padahasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga jebalayda tatang ti pagnadanda. Naimbagi jay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir kami ng itagsing-singir kanya. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarutam!
Ha? No utang mo bayadam. Dinak man ni ramraman. Para kadagitan nakta no apa nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi Amayra. Kaslasaan nakmot nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka, ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsaw iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nakmot tulungan di asawa kamang bayad ka dagi dyan. Inung-ungtang nakit din. Uray asing numat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden ngay no agresign kan. Agap aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iti balasiw taaw. Tulungan nakman iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maitad ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya itultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kiti bas awanintad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadalitan naktaday jay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga iti siyak ti nag-abroad. Nabay na anak kadagiti bagbagat asawak, iso ngayon karigatak ti nagdiskitar iti pinag-abroad ko. Kinasarita nga rod amin na nakautangak, kat nagkariak nga paman ang makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot na nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak kat kaas iti apo, nabayadak amin ang nakautanga. Mababainak iti asawak tunggal malagip ko tinapalabas. Iso ngayon pakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina agamit ko ngam ing karigata kaliniklikan tagatang kadagiti agkakanginan akagawaa. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot. Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo noraya na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakes na no, gumatang ka kanagiti branded, wano agkakangina akagawaam. Nulakit di adaom da sa paggatang mo. Ngam, ununam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam. Sakbay ti luhom, ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama to kayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kastiman nga rod ko na ni Kabsat Densyo. Dir manang biyanang, aday di mo nang asawa kat adanak ko kankwana. Iti kwan nang asawa akmanan iti may kadwa gundaway. Ngam daksang gasat, tati natumpong nga kamay kadwang asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. hello, Manang Mayla. Awanan, natayot ti asawak. Ha? Ala, apay nga Di na nalasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ti asawak. Sige, sige. Taumayak kadagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan.
Imbes sa siyak ngayon ang tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan, men? Ay na! Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Saan mo't nanang? Manipod nagdin na kami ti anak yaw. Jak pulos inik kan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko na nanguro na iti masakitan. Kahit kasano ngay tapokok kada kayaw. Alaag ata ijay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na ay oray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Hala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary nanang. Ay, kano ka na ti tabon ni ipagmaw may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namindwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Tensyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo ng asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mo't iti sakit di may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adda dagijay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagijay putot na. Wen nandali di na pa'y ipakitan na gadya poko may katapokok mo't na gadyay. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan na gadyay putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delpina. Agyaman ak, gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawakat tirik nam, ta kasta kami mo't lang hindi natay ti anak ko. Nga imo na nga asawa ni Densyaw. Ay, O kahit di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlamasi kaso, tada ka nga trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga nalak mo't idi ti apo ko kenkwana ta awan mangbantay. Ay, kaasimot dagita pokot ha. Awan inadan. Wen nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Un nga ron No mga sawa manan, di manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod iso nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko, tana itabunan day di ipag. Umayak man pa'y lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitap na daak iti balay. Ay katwan nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka ditoy, ta ditoy ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad ditoy no kayat mo. Wen mo't nga may Densyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko, alaak jay anak mo ditoy ta siyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iti balay da. Ngawan ko matrabaho akat siyak ti mga awer kadagi jay anak ko. Ang jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaedan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayat na adda ki jay balay. Taawan kan kadwa ki jay. Naimbang nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau.
Ay, adda, tatagudo. Sumra kayo, Ay, anak, balasan ka. Tensyo, adda ni tatagudo. Huwag manang, kumayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astamag, den siya baraw. Ay, kwa. Naibos nga minan tayo gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jak man amaw kita jang anak mau. Dakelan nga magday-diaper pala. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipenata. Dangadot kita dael na. Kan papoki sakto kuma. Mabitla nga rin tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siya. Nainayo ng basay. Naktuman matipasyar jay anak mau. Naboring san nga gigyan latan ni Jibalay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar. Kan kumatang matan na ti gamit na kas jay. Ala, mabitla nga rin tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan na nang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit? Kumustan di anak ka? Umay kunto kitaan no, madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Nakaransa ka na gijay kaya ayam na. No daramida mo ra inton maminsanan Inton awan trabaho kas jay. Alangar na nang. Tamangan no, ag-overtime kami manitan. Nala, already kan umay basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay ti agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla na nang. Awan paila, ay kapsat maumayla. Awan pa'y magtatang. Amang ano nag-overtime manin, Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na. Pagsasaron mo na mutang ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti duwang anak na, Sa bagay matkit niya, ang manyan, ang sinublat matan nga umay dito balay dagiti dua akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas na, taputot na ka nga rod. Rumbang la asuportaran na ida, Sa bagay matkit niya, ang emnusak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na dagiti dua nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga, kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no, sakit kayo. Kani, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit di abay-bayan lang itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Ala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaad kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobiyag, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kasta aya? Ay kat addakan ka dayta, Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyaman ak tamaawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Ada ka naman ang nobya ni Densyaw kat ikasar na ni Timabe Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matan tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manay. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to ba kurang ang tititid ng allowance diya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo ano kasta ti kayat na abalayan.
Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay, bagbagam dyan anak mo, abalayan. Ibagam, tadagi dyan lataputot nanti pangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay, awan agputot manan, adaman kabingay may timay sapi katugangan na Maksayanan na dalawas na gitanak na kada kami kan nigudo. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagiti po ko ta, Mari Delfina. Awan matkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apa asyak lang ngay. Duwata amang ibagaa, paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Uy, siya kabalayan. Anyatayan tayo nagan mau abalaya. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga no mabalo manan ti anak kau kat matay ti anak mau. Ay, nasaan kumamot Saan nabalayan. Patsya ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadaning ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpot ka ngamin, iso akinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarik ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kastaap mo't, Densyo. Ay na, agbalinak ta na sayat nga asawa kan ka. Kan inadagit agbalinto nga anak ta. Lalpasan ti kasaryo kan melba anak kau. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlo meten akatugangam ni abalayan Dura. Ket siyempre, may katlo meten nga abalayan ko ken ka. Kat talaga kasta tatang. Awan matdakas na. Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibang bagak lang, mate. Ket no madaan kay to iti anak ken ni Melba. May katlon to meten na putot mau. Sana balit ta kabaalak a suportaran ang iti putot ko tatang. Ay wen, amok na itata nagagat ka anak ko. Amok, adi mo baybay nagiti anak mau. Ngamnay, ang reklamo na iti dua paya katugangam. Ta nanayunan ka numanen ti suportaram ta nangasawa ka manen. Awan karbangan nga agreklamo. Jaktot baybay ang iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da, ket amangan kano lumaksayan tit itad mo asuporta na iti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak da ita, tatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan ba? Taninayunam lang, tipa ka nam. Ha? Ay, pasensya ka, di pa nagsasaok din siya
Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutan. Masapul ang mamuam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw numadan kayo iti anak. Ang mga numayaw awanan dagita po kumikan ni pare ko daw. Sana na, di kayo madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasama kiti masungad nga laldaw. Nanang, Iso ano mabalin dagdagam di asawam nga agtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Din siya, dito'y pala ang balay nga agnaag ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan na kang agtrabaho dito'y balay. Iso ni nanang pailaang ti makamong agluto. Kan kadkadwak dito'y numapan kag trabaho. well, Melba, tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mo't naglangan ako iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaag ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di oray dito ay ngagna di tiag na nayon, no kayat na. Ay kayat na aday chay. Tawan mo't kadkadwa na ije balay mi. May kawang awan akong ijay. Naimbag nga oras mo kapsat at dani din siyaw. Sigud amanugang ko itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan kapsat. Ha? Ay katwan. Ala, sumra ka kabsat. Addan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan ay. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami Masapul mo nga dapuyutan nakit na. Ha? Sapay iur-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayur-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukokon. Ay sana mabalain. Apay, inikam di sigud akatugangam iti kwarta din siya. Wana nang, tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutom kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang, ada nakalasin na pare ti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo apara iti anak ko. Ti anak ko ti priority, tay so ti asawa. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang, Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. umayak man kabsat. Ada ni din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y tibagay. Sak ni gudaw. Di ikaw na nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartak, idi kasarda Densyo kan ti anak ko. Tay sumanala na bartak. Imbagada idi asikati muna akatugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. Ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, di putot ng apukaw. Kat dumawat ako di paggatang ko, di masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatin nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta, pagrabangan natin ang suporta, iti putot na. Wan, ngamdakdakal, itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko, ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayo mat iti dayjay at Delpina. Nay, apay nga kasta, kahit saan mo takabit na kitang may ka ni Delpina. Lora rigay, dahil di anak kukit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasarda. Wag! Pudno, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan niyaw. Isungay masidagak tanay. Sa bali mo titinor ti panagsaumon, si kapada ka bakit?
Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mati pa nagsasaom ma. Natayan, dagiti anak yo. Iso nga awanan ti karbungan da iti manugang ko. Ket, dagiti po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyaw. Madi matikas tang ibagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Ano? Tatang, gusto ko maritan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam Densyo. Naturay launay. Kaslamawan ser-ser pidagita po kumikangkan. Tati kaya natilang anak na ti suportaram. Malala, sumre kayo. Tadi unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kita anda kayo, Ay. kita tao di tarwar.